Lundiyanke Guinée-Bissau Domingos Simões Pereira kañ he parti mum o PAGC he kile maɓɓe landaji o ɓe jaltinama he doggol woreji noga hetare lewru 10 ɓuru ɗum ko pelliral tribunal ngal sabu larsude dunge ɓilanaɗe sumgoji ɗi. Pelliral suudu ñawore limore goo yowirade he sariya 150 limore goo he ɗiɗi kolliroɗo wonde nde ɓe ɓilta dunge maɓɓe ɗe den leeri. He sengo wongo ngo kile landaji goɗɗo bi'ereɗo Api Kabas Garandi kawrintinɗo landa taɓɓa Guinée-Bissau PRS he yimɓe mum kala jogorani tawede sabu wobrude ɓe non sariya o. Kono mbiru maɓɓe o Fernando Dias wi ala ko hatta ɗum tawede he woreji he nde wonnoɓe ñiŋi pelliral tribunal ngal. PAGC kañto sengu mum wi hande o alkamisa ko ɓe baɗanoɓe tribunal ngal kaydi nde ndun suudu andintaɓe sababu corsegol ɓe he doggol worengol. Joni tawereɓe he woreji ɓe ko landa horejo leydi ndi o Umar Sisoko e mbalo Madame G15 he kile landaji mum wi'ere plateforme no kumpugine paalaɗo manda ɗiɗaɓo. Ousmane Mbalo Bissau, RFI.